Pa sigurno Sarajevo je jedna od najboljih trenutno ekipa pored Borca, Zrinskog i Tuzla City u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Očekuje nas jedna paklena atmosfera, očekujem gore sigurno 10.000 ljudi koji su se zaželjeli fudbala. Napravili su određene korijenite promjene i u stručnom štabu i igračkom kadru i sve je to jedna ekspanzija kao što je i kod nas. I ljudi žele to da vide, da se identifikuju sa tim, da budu dio te pozitivne priče, tako da nam neće biti nimalo lako. S druge strane, posmatrao sam Sarajevo u utakmici s Borcem, gdje je pokazao da je izuzetno kvalitetna ekipa koja ima izuzetne individualce, izuzetno teško igrati sa njima u igri 1 na 1, imaju brze tranzicije gdje se brzo pojavljuju. Vidjeli ste u toj utakmici s Borcem da je bilo u 5-6 situacija da izlaze na 3 na 2, 4 na 2, 5 na 2, na kraju krajeva oni su tu utakmicu i dobili, doduše nisu dobili tu utakmicu kroz neku veliku igru i neke velike šanse, više su dobili tu utakmicu na grešku Borca. S druge strane, mi ćemo analizirali smo njihove dobre strane, analizirali smo i loše strane i sigurno da ćemo malo morati modifikovati svoju igru i malo se prilagoditi nekim dobrim stranama Sarajeva, a s druge strane ćemo pokušati da iskoristimo neke stvari i prednosti koje mi imamo u ovom trenutku i ja se nadam da ćemo igrati jednu dobru utakmicu. Sada, zašto će to biti dovoljno? Kažem, ne pitamo se samo mi. Mi moramo biti zadovoljni onim što smo radili prva 2 kola, a ako se desi neka nadgradnja u ovoj utakmici, s tim bolje. U svakom slučaju nećemo se predati i otićemo na Koševo sa ambicijom da odigramo dobru utakmicu. Šta su prednosti Sloge? Prednost Sloge je mladost. Ova mladost koju mi imamo, jednostavno ta energija koju igrači nose iz utakmice u utakmicu. Prednost Sloge je u ovom trenutku veliko samopouzdanje igrača koji igraju sa velikim samopouzdanjem. To se vidjeli juče i protiv s Proleterom, iako drugoligaš treba nekom dati 7 golova. I ja sam ubijeđen da će iz te mladosti i te širine koju mi imamo na 20 igrača opet se pojaviti igrač koji će povući ekipu i opet će pojaviti igrač koji će staviti, da tako kažem, tu jagodu na tortu na kraju utakmice. Jer pod tom modifikacijom smatrate malo zatvoreniju igru, odnosno na prethodna 2 meča? Pa ja nisam taj ko preferira zatvorenu igru i sigurno nećemo igrati zatvoreno. Igrat ćemo onoliko zatvoreno koliko nas protivnik natjera na to. U svakom slučaju Sarajevo igra jedan pressing i veoma je teško odgovoriti na njihov pressing i zato moramo biti spremni da promijenimo stil igre naš koji je bio recimo od noge do noge, da možda malo sada uradimo neke druge stvari kako bismo brže izašli na njihovu polovinu i sa par brzih igrača onda kroz tranzicije pokušali da ih ugrozimo i onda postignemo pogodak.